Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi kata siapa doa macam ni, doa yang tak tertolak. Kena ulang balik semula tuan-puan. Ya. Allahumma inni. Cepat pasang rekod. Okey, apa handphone tu? Ni rekod ke selfie ni kan? Tinggi bona lah kan ya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Memang tuan-puan, ini cadangan ustazah Tuan-puan rasakan sendiri macam mana rasanya berdoa dengan tadi yang disebut tadi. Kadang-kadang hati kita koreh koreh. Jadi bila awal-awal doa tu dia tak lembut ni. Koreh. Ya Allah, ampunkan dosaku. Mata mandang katanya lawan lampu masjid ni kan. Dia hati dia